politiku ultimatuma, politiku čiji je glavni slogan sabijen u princip nema promjena i nema kompromisa. Oslonjena na golu silu, ta politika je stvorila jedan iracionalni svet, nepostojeći svet za sebe. Poklopila je i za svoje vlasništvo proglasila, prisvojila mas medije u Srbiji, a pre svega televiziju. Priznavala je samo onaj svet, samo onu javnost, samo one informacije i samo one ljude koji su se pojavljivali u njenom svetu, na njenoj televiziji. Stvorena je orvelovska Srbija. Zavladao je mrak, upali smo u tunel, Srbiji su začepljene uši i zavezane oči. Daleko dakle, pre sankcija Ujedinjenih nacija, ta politika, njezini čelnici i protagonisti isključili su nas iz Evrope i iz sveta, izolovali od svih i potom zavadili sa svima. Kako je propadala ekonomija, kako je propadalo sve, umnožavali se nezaposleni, kako je posebno na istoku se oburvavala i nezadrživo rušila građevina boljševizma, tako je ovde u Srbiji i samo u Srbiji, da bi se ta građevina boljševizma spasila, podsticana nacionalna histerija, klasna borba i klasni barjaci zamenjivani su nacionalnom bojom i nacionalnim barjacima. Podarakavan je jedan nacionalizam kič, jedan nacionalizam podrumskoga tipa, psovački, primitivan, dakle, uopšte jedna duhovna isključivost i zacenutost koja jeste svojstvena nacionalsocijalizmu ili fašizmu, ali nikada nije bila primerena tradiciji srpskog naroda. Tako je. Tako su rušitelji crkava zauzeli katedre pravoslavlja, tako su oni koji su za bradu vešali pravoslavne popove počeli da nas uče veri. Tako je počelo geometrijskom progresijom umnožavanje svih neprijatelja, da bismo došli evo dovde da se i patrijarh srpski i episkopi časni naši i akademici naši i najumnije ljude našega naroda proglašavaju za sluge Vatikana. Očekujemo uskoro da će narod srpski proglasiti za antisrpski narod. Tvrde o nesvešćenoj, oslepljenoj i gluvoj Srbiji da je rat ovaj nama bio nametnut i da je rat ovaj bio neizbežan. Pri tome računaju na kratko pamćenje, pri tome misle da smo zaboravili da su prve sankcije uvedene prema nekome, uvedene od strane ovoga režima prema Sloveniji. Zaboravljaju da je Srbija izvođena kao krdo na trgove, na ulice, u fabričke hale, da je naredba bila da se bojkotuje slovenačka roba zbog samo jednog jedinog zahteva da se Jugoslavija transformiše u asimetričnu federaciju. Politika ultimatuma ultimativno je odgovorila ne i odbacila je sve kasnije mirne predloge za konfederacijom, labavijom konfederacijom, savezom suverenih država, haške dokumente, sve. I evo, stigli smo dokle smo. Juče nisu hteli asimetričnu federaciju sa ljudima sa kojima živimo 70 godina, istog etničkog porekla, istog ili sličnog jezika,
nisu hteli sa njima ni konfederaciju, da bi na kraju, posle ovog krvavog i besmislenog rata, potajno otišao šef države da nudi konfederaciju Grčkoj. Kao da je namerio, kao da mu je malo rata ovde, kao da je odlučio da se još malo i sa Grcima hvatamo za vratove. I Makedonijom. Od Srbije i Crne Gore stvorio je neku sasvim treću zemlju, od dve istovetne srpske zastave stvorio nesrpsku, a za himnu srpsku proglasio kafansku pesmu. I sve to još proglašava velikom pobedom. Pa ako je to velika pobeda, zašto ta pobeda nije izvojevana ranije, mnogo ranije, bez jednog ispaljenog metka, bez jedne pale glave ili prolivene suze? Od Srbije i Crne Gore stvoriti ovo što je stvoreno moglo se i 85. i 6. i 7. i 90. i 91. godine. Stvoreno je to posle rata, posle toliko krvi i sada nam se nameće da je to jedna mudra politika i da treba da budemo srećni što je ovo ovako kako je. Reći će, međutim, morali smo da štitimo srpski narod u Bosni i Hercegovini, morali smo da štitimo srpski narod u Hrvatskoj. Kako su ga zaštitili? Milion izbeglica, razoreni gradovi, razorena sela, desetine hiljada mrtvih, desetine hiljada invalida. Je li to ta zaštita? Ovde verovatno ima dosta izbeglica, pa ih pitam, sanjate li zavičaj, sanjate li detinjstvo, sanjate li napuštene vinograde i kuće? I može li se sve to, može li se zavičaj, mogu li se koreni i groblja poneti sa sobom na đonu od cipela? I mogu li vam zgarišta koja su ostala u vašem zavičaju zameniti ratno-huškačke emisije beogradske, odnosno srpske televizije? Vi ste srećni samo na toj televiziji, inače ovaj režim gurnuo je srpski narod u Herceg Bosni u najveću nesreću, trgovao njegovom nesrećom dok mu je to odgovaralo, a onda digao ruke, okrenuo glavu, oprao ruke kao Pontija Pilat kada mu se učinilo da mu to odgovara. Znam i stotina hiljada duša naše braće s onu stranu Drine odleže urlik, proklinjanje onoga časa kada su poverovali da će ih ovaj režim komunistički spasiti i da će im pružiti pomoć. Ako bi se moglo ono što ni Bog ne može, da se vratimo u 87. a da znamo šta će biti ako ovom režimu poverujemo. Nema Srbina Herceg Bosne, nema Srbija u našim srpskim krajinama koji bi ovom režimu poverovao i koji bi krenuo za njim. Tako je. Tako je, Vuče. Tako je. Vuče, majstore. To je istina. Ta politika je zavadila Srbe. Vi dobro znate da su poklisari, sejzi našega predsjednika 1990. godine uoči prvih parlamentarnih izbora u Srbiji ovde zajahali bili televiziju i svu štampu agitujući protiv srpske opozicije, a za predsjednika i komunističku vlast. Tobože
u ime srpstva, tobože zbog toga jer će demokratska opozicija gurnuti vas s onu stranu Drine u rat, da iskrvavite, da izgubite zavičaj, da postanete novi Jevreji i novi Palestinci. 9. marta prošle godine, kada je bio posljednji pokušaj da ove uklonimo i da stvorimo jednu novu demokratsku Srbiju koja će imati mnoštvo prijatelja u svetu, koja će moći da predupredi rat i na najbolji način zaštiti našu braću s onu stranu Drine, u svim našim krajinama stigli su od tih istih ljudi, predsjednikovih, s onu tamo stranu pretnje da ide 1 milion Srba preko Drine da ubija srpsku omladinu. Nikada srpska omladina tu uvredu, tu pretnju nije zaboravila, ali je znala da ne dolazi iz duše naše braće, našeg naroda, nego ljudi samoljubivih koji bi svu Krajinu, svu Herceg Bosnu prodali, sve naše Srbe za jedan jadni trenutak vlastoljublja i krvave slave. Tako je, Vuče! 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 Pa zar nam i sinoć na televiziji Srbije nisu se pojavili isti ti ljudi iz istih krajina da bi progovorili protiv ovoga sabora i da bi tobože u ime ranjenog, polumrtvog, unakaženog srpstva, a unakazila ga je ova vlast, tražili da danas ne saborujemo ovde jer je u interesu tobože Srba s onu stranu Drine da ovaj dželat njihov što više ostane na vlasti. Pa i ovde, u ovome gradu danas, nećete mnogo vidjeti policije beogradske, policije kragujevačke, požarevačke, valjevske. Doveli su našu braću iz krajina i kazali im: vi umete da pucate i vi ćete da pucate. Varaju se. Ta naša braća iz krajina, ako budu morali da pucaju, a neće morati, jer ne dao Bog da jedni na druge dignemo ruku, sigurno znaju ko ih je unesrećio. Da li srpska demokratija koja nije imala priliku da odluči o bilo čemu, ili onaj koji ima toliku moć da može sutra da proglasi Federaciju Srbije i Marsa, bar on tako misli. Vuče! 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 Srpski pokret obnove proročki je, braćo, od početka i zbog toga na krst često bio razapinjan, upozoravao šta će biti ako im dozvolimo da nas vode kuda su nas vodili. Nismo samo bili proroci, bili smo i lekari, propisivali smo uvek na vreme terapiju, niko nas nije slušao. Ako bi neki od naših predloga, nakon što bi nas i zanatemisali, prihvatali su ga kada je već bilo kasno, kad su svi vozovi prošli, kada bi leku prošao rok upotrebe i prestao biti lek i postao otrov.